ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯂꯟꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯆꯍꯤ 19 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯂꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯊꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯔꯤꯈꯥꯀꯣꯛ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯂꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯦꯂꯤꯁ ꯏꯆꯟ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 6ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯂꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯔꯆ 8ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯈꯥꯡꯉꯦꯕꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯔꯆ 9ꯗ ꯑꯁꯣꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯥꯔꯥꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯟꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯕꯤꯕ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯁꯣꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯥꯔꯥꯟ ꯑꯊꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯥꯡꯉꯦꯕꯝ ꯅꯥꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯕꯨꯡꯈꯣꯛ ꯈꯨꯅꯧꯗ MSTVF ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯣꯛꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯣꯛꯅ ꯂꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯦꯂꯤꯁ ꯏꯆꯟꯕꯨ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯌꯥꯏꯉꯪꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯆꯪꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯦꯂꯤꯁꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯔꯒꯇ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ करप्शन लेतब स्टेट अमा ओहेन्नबा एंटी करप्शन सेल लिंखलगनी लेंगाकी ऑफिस खुदिमक चेयोल अमदा नुमित मंगानी खक्तमक मथौ तौहलगनी सीएम मणिपुर मियामगी मपानदगी हंदक पांगथोखिबा 12 सुबा असेंबली मिखलसिदा बीजेपी ने सीट 39 फंगदुना मेजॉरिटी पीबगीदमकता चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मणिपुर की मियामदा तौबीमल खंगबा फोंदोरली लोइना बीजेपी ने मिखल ममांगदा पुथोखिबा इलेक्शन मैनिफेस्टो दा हापखिबा वाफमसिंग मपुंग फाना थबक पांगथोकनबा होनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मियामदा पीबा पाउजेल अमदा फोंदोरली चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मियामदा फोंदोरलिबा वाफम असिगी मतुंगिना मणिपुर लेंगाकी मखादा लेरिबा लोइसन खुदिमक चेयोल अमगी मनुंगदा नोंमाइजिंग अमदी थांगजि नुमित सुटी ओइरगा नुमित मंगानी खक्तमक लेंगाकी कर्मचारी सिंगना मथौ तौहनगनी वाफम सिंगरांग फमखिबा अहानबा स्टेट कैबिनेट मिफमना लौखिबा वारेपसिंगी मतुंगिनानी हाइना सीएम बीरेना मणिपुर की मियामदा पीबा पाउजेलसिना हाइरी चीफ मिनिस्टर की पाउजेल अदुन हाई मणिपुर लेंगाकी एम्प्लॉई सिंगना चेयोल अमदा नुमित मंगानी मथौ तौहनगदोरिबा सिगे इरोइनाना अयुकी पुंग 9 दा ऑफिसता लाकपगी मतम ओइरगनी लोइनाना स्टेट असिदा लेरिबा स्कूल खुदिमकसु अयुकी पुंग 9 दगी क्लास हौनबो वारेप लौखरे अनोबो सिस्टम असिना गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंगना थबक तौबदा हेना नुंगाइ हलगनी अदुबो वर्किंग आवर की मतमदि खरा सांगदोकलबसु चेयोल अमदा नुमित नीनी सुटी फंगबा मरमना मसा तेखना थबक तौबगी खुदोंचाबा फंगलगनी लोइनाना स्कूल कारिबा महेरोइ सिंगसु नुमित युंगबा मतुंगददी नुंगाइना लैताबा फंगलगनी सीएम न मियामदा पीबा पाउजेल सेरोल असिना हाई मणिपुर असि करप्शन लेतब स्टेट अमा ओहेन्नबा एंटी करप्शन सेल चीफ मिनिस्टर की ऑफिस ता हांगलगनी मियामगी मिहुचिंग हाइबदी एमएलए मिनिस्टर याउना कनामतना करप्शन तौबदा कंप्रोमाइज तौरोय सेल असि एडिशनल एसपी अमना यंगसिनदुना निंगथीना थबक पांगथोहलगनी लोइनाना सीएम दा हाइसी हाइबा प्रोग्राम असि एंटी करप्शन सेल गी सरुक अमा ओइरगनी विजिलेंस अमसुंग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अनि असिसु एंटी करप्शन सेल गा पुना थबक तौमिनगनी एंटी करप्शन सेल असि सेलोमगी मनुंगदा फंक्शन थौरगनी मियामना करप्शन गा मरी लेनाबा वाकत सिंग पिरकपदा खुदोंचानबा टोल फ्री नंबर हाइबदी व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अमा मियामदा पीदुना खंगनगनी मसिदा करप्शन तौई हाइबगी एविडेंस सिंग अदु वीडियो एविडेंस सिंग गा लोइनाना थारकपदा खुदोंचानबनी हाइकी स्टेट असिगी कोनुंग ओइरिबा इम्फाल शहर की लंबी सिंग अमदी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगी लंबी सिंग हाइबदी स्टेट हाईवे इंटर विलेज रोड न चिंगबा मतमगो चुनना पाकथोक चाउथोकना सेमगनबगी थबक पाइखनबा कैबिनेट मिफमना वारेप लौरे स्टेट असिदगी मयाई काबा चिंजाक मुथतपा ngamnaba IG की थाकता लेबा पुलिस ऑफिसर अमने यंगसिनदुना एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स मपुंग फाना मथौ तौहलगनी अहेनबा मेन पावर सिंग हापचिनदुना एंटी नार्कोटिक डिवीजन सु चाउथोहलगनी सैटेलाइट मैपिंग तौदुना पोपी पाम्बी थाबा मफमसिंग खंगदोकलगा पाक सन यानथतपगी थबक पाइखलगनी मणिपुरदगी मयाई काबा निसासिंग मुथनबगी मतंगदा स्टेट लेंगांगा थबक ओइना पांगथोकपा ngamloidaba yaurabasु होम मिनिस्ट्री दा खंगनदुना अहेनबा सेकेंड फोर्स याउना थबक पांगथोकनबा होनगनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर न मखाताना फोंदोकी चीफ मिनिस्टर न फोंदोकी वाफंगी मनुक्सना मणिपुरदे लेरिबा लालहौबगी इशू असि लेंगांगना शांतिगी वारी सानदुना लोइसनबा होनगनी मसिगिदमक्ता लेंगांगना कमिटी अम सेमदुना थबक पाइखतगनी सेमगदोरिबा कमिटी असिदा लमदम असिदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग एकाडेमिशियन सिंग इंटेलेक्चुअल अमदी अतै हिरम क्यादा खंगहिरबा सिंग सरुक यादुना पेंदबदगी मयुम थादोक्तुना खुलाई पाइदुना लालहौबगी थबक सथरिबा सिंग असिगा वारी सानबगी थबक लेंगांगना पाइखतगनी हाइना फोंदोखी अतोप पाव अमना 12 सुबा मणिपुर विधान सभा की अनौब स्पीकर हयेंग खलगनी
rulingi TH Satyavratana speaker oiraba yana leire handakta pangthokiba sit humpu leiba Manipur Bidhan Sabha gi mikhalda BJP na sit kunthani thoi phangduna absolute majority oiki madugi matungde Union Finance Minister Nirmala Sitaraman amadi Law Minister Kiran Rijiju BJP National Headquarter dagi observer oina tharaktuna N Birenbu BJP Legislature Group Manipur gi luchingba khanduna mahaka loina na mantri manga haibadi TH Biswajit Govindas Konthojam NPF ki awangbong niumai BJP gi nemcha kipgen amadi Y Khemchanbu Cabinet Minister oina government na wasak loukhre matung tarani thusuba Manipur Bidhan Sabha gi anoba speaker khanbagi ngasi numit jungba phawba speaker gi mikhalda kana kana thengnaga dage haibadu Manipur Legislative Assembly na nomination file taunaba matam pikhibani nomination file taunaba matam pikhiba sigi matungina sasan pairiba BJP na mikhal asigi damakta makhoi gi maikai dagi hanagi FCS Minister TH Satyavratbu tarani thoisuba Manipur Bidhan Sabha gi anoba speaker khannaba hayeng pangthokodariba mikhal asigi damakta mahak matomta nomination file tawrakhibani masina maram oiraga anoba speaker asi sasan pairiba BJP gi TH Satyavratana oiragani haibagi chapchana thajaba leire handak pangthokiba mikhal asida sasan pairiba BJP na seat kunthani thoi phangduna absolute majority oiki matungde NPP na sit taret JDU na sit taru NPF na sit manga Congress su sit manga Independent na sit ahum su mai pakibani JDU amadi NPF BJP da saugalagani haina phongdokpa lekhrabani loina na Independent mirep amasu BJP da saugathrabani Chief Minister N Biren na anirak suba tamgi oina BJP gi lengak sembagi wasak lobagi thoram pareng singda government gi complex manungi garden compound ningthina decorate tawduna wasak pagi thoram pangthoki BJP gi National President JP Nadda amadi Assam gi CM Hemanta Biswa Sharma Tripura gi CM Biplab Nagaland gi Minister BJP National gi Lusingba Singh Hanagi CMO Ibobi JDU gi MLA Independent MLA Singh su saruk yaki ngarang pangthoki be state cabinet na lawki bawarif ki matungina anoba CM N Biren na numit chamani gi work program hana pangthokadori work program sing adu numit chamani gi manungda loisinna ba program ngaktani hairi Mipamaduna sayol amadalenga ki official sing thangja nomaijing shuti piduna numit mangani khak thabak tawhongani office ka bagi matamna ayuki pung 8 dagi horgani lambi silibasi ya hong bama purakna ba school ka bagi matam su semdolgani national highway intervillage lambi sing semgalagani lamdam asida corruption leitaba lamdam ama onthokna ba anti corruption cell hangdoktuna additional SP na lusingduna thamlagani toll free ama thamlagani hairi atopa pawmana NPF natana atopa political party singa BJP lenga ka alliance thamloi CM Naga People's Front NPF natana atopa political party singa alliance thamloi BJP na lusingba chawbalenga kasina external support tawrokpa khudingmakti taramna OE haina Chief Minister N Biren phongdokre wafam se handak pangthokiba tarani thoisuba Manipur Assembly election da BJP na sit kunthani thoi phangduna majority phangbangam khibaga mari leinana harawba phongdokaduna khwairamban kaithel da potpham phambi ima imbel singda ahaw athum khudol tambagi achamba thauram amada Chief Minister N Biren phongdokibani Chief Minister na makhatana phongdokibadadi National People's Party NPP gi maikai dagisu BJP da support tawragani haina khangalakpa leire adubu NPF natana atai atopa party singa internal alliance sembagi wafam leite atopa political party singna external support tawrokpa khudingmakti taram noi adubu makhoi da portfolio pibagi wafam di leite haina CM na makhatana phongdoki atopa pawmana Yummai tumna thadok piramle haina Rakesh Naurem na media da lana sandoktuna sel khaina ba honaribasi Manipur miyam na section biu tentha miyam maina suksak chaktaba Thawal district ki manungchana tentha khongbal dagi Naurem chawbagi machanu pasing haibadi Rakesh Naurem Tomal Naurem Milan gi yum maina tumna chakre haina Manipur da leriba media singda Rakesh Naurem na lana paw sandokliba du media singna mai chakre hariba yum sing adugi video recording tawbiu photo copy u haina ikop ningthau chawkhat khongthang nupi loop tentha gi secretary M Sanatombi Devi na phongdorli wafam si yum mai thadok piramle haibaga mari lena ngarang khongjom police na tentha khongbal dagi moirang them ghane amasung laimuzam bebekeras koubam mioi ani phakhiba adubu yaning da phongdoktuna makhoi ani bu athu matamda thador kadabani haina ngasi tentha khongbal da pangthokhiba miyam gi wakat mi famadu da saruk yaraduna mahang phongdokibani M Sanatombi na makhatana phongdorkhibadadi social and cultural activist ni haijaba Rakesh Naurem na media da lana paw sandoktuna tentha khongbal bu lana uhanduna Rakesh Naurem na sel khaiba nungaina bo honariba sidagi Manipur miyam na section view haiki mahang hai khongjom police amadi CDO singna tentha khongbal dagi phakhiba mioi ani asibu maram amata piramdana phakraba matung tentha khongbal dagi Naurem chawba apokpa en kasigi yummai chakhibaga mari leinana phabani haina maral sirakpa sianingde sirakliba maral singa si yumpham yaudabani maram aduna phajin mioi ani asi condition amata yaudana athu matamda thadok piu haiki Rakesh Naurem gi yummai tumna tharam le haina media da lana sandokliba silaibak thibani media gi mioi singsu lakpiduna sakhi oibinaba amatangdi tentha khunggang da laktuni yengbiba lakpiu
ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯕꯤꯈꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯦꯟꯊꯥ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯤ ꯐꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯦꯟꯊꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ